ndagusuhuje ari nako nguhereza ikaze n'amakuru agezweho aka kanya n'amakuru yihutirwa cyane n'amakuru ari kuvugwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'umutekano politiki ndetse na diplomasi. Aka kanya inkuru nkuzaniye ni inkuru ikomeye cyane, inkuru ikaba inkuru mbi cyane ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Ubu tuvugana Perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Elias Facibeto nkuko agenda byita nyine, uyu mugabo yamaze guhura n'uruva gusenya nyuma yo kwangiza amasezerano ya Washington. Uyu mugabo yakomeje kugenda abwirwa kenshi ko M23 yateye intambwe ndetse ikora uruhare nibura rwa 80% by'ibyo yasabwe gukora kugira ngo hubahirizwe agahenge k'imirwano ndetse n'amahoro abe yashakirwa muri ibi bice byamaze kwigarirwa n'intare za Sarambwe. Nyamara bisa nkaho Tshisekedi ibyara amasezerano ya Washington yamaze kugera i Kinshasa agahindura ibitekerezo. Kuri ubu ngubu nta ntambwe n'imwe yigeze atera mu bijyanye no kuba yarimbura FDLR nk'uko yari yabisabwe na perezida w'iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. M23 isa naho yamaze gutsinda Tshisekedi mu bijyanye no ku butaka, mu mirwano ndetse no mu bijyanye na politiki. Ubu tuvugana M23 yafashe umwanzuro wo guturuka mu mujyi wa Uvira ukarekurwa nta mananiza ndetse nta masasa avuze. Ibyo nkaho bidahagije, M23 yafashe umwanzuro wo gukura ingabo mu bice bya Plaine de Ruzizi, Bijombo, Kabunambo ya mbere ndetse na Kabunambo ya kabiri, Sange ndetse n'ibindi bice kugira ngo hakomeze kugenda hubahirizwa ibijyanye n'amasezerano ya Washington. Nyamara Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakomeje kugenda yibutsa Tshisekedi ko nawe yakora uruhare rwe kugira ngo amahoro akomeje kugenda asagamba. Nyamara Tshisekedi yakomeje kuvunira ibiti mu matwi, ahubwo aza kugaragara mu zindi nama zirimo izari zigamije kunga ndetse no kugarura amahoro. Bisa nkaho yari yamaje gutesha agaciro aya masezerano ya Washington, amasezerano y'Idoha cyangwa se ibiganiro by'Idoha ndetse n'amasezerano yo mu Busuwisi. Bisa nkaho ibi byose byababaje Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse Donald J. Trump agafata Tshisekedi nkaho ibyo yari yamaze gusinyira atabihaye agaciro. Perezida w'igihugu cya Kongo yagiye yerekana ibijyanye n'ibirombe by'amabuye y'agaciro, by'umwihariko ibyiganjemo amabuye ya koruta biherereye muri Rubaya. Nyamara nyuma y'uko amahanga yaje kuvumbura neza ko ibice yagiye atanga ntabyo afite mu maboko ye bifitwe na M23 kugira ngo bibe byajya mu maboko y'abashaka ko bihango bamuhe ingabo ndetse n'ibikoresho bisaba imirwano kandi itoroshye. Ibi byagiye bituma hirengagizwa ubusabe bwa Tshisekedi, ahubwo amwe mu makampani akomeye cyane by'umwihariko ay'Abashinwa ndetse n'ay'Abafaransa acukura amabuye y'agaciro niyo akomeje gukorana na M23 mu bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ahaza Rubaya. Ibi rero nibyo benshi bemeza neza ko Tshisekedi yakomeje kugenda asa naho atsindwa mu buryo bwa politiki ndetse agategwa imitego. Kuri ubu nibyo byamaze kumuhinduka. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamaze kurakarira ku buryo bukomeye cyane Tshisekedi ndetse bari kumwibutsa neza ko yarenze ku masezerano ndetse yishe ikimeze nkaho ari agahenge k'imirwano. Uretse n'ibyo kandi yasuzuguye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bafashe umwanya bagatumiza abakuru b'ibihugu kugira bige kuri iki kibazo, nyamara we uruhare rwe akaba yaranze kurukora. Nibyo bitumye hashobora kuba haje ibisa nkaho ari ibintu bibi cyane bigiye kuba kuri leta ya Tshisekedi. Ubu tuvugana byamaze kugenda binugwanugwa ko Abanyamerika bamaze gushyira igitutu gikomeye cyane kuri Tshisekedi ndetse ashobora kuza gufatirwa bimwe mu bihano bikomeye cyane. Sanctions zishobora kuza kumujyaho ndetse bigasanga iyi leta ye yifuza no gukomeza kuyobora iki gihugu cya Kongo bimugizeho ingaruka, nkuko benshi babivuga neza ko amatora ubwo yatangiye kugenda azamura umwuka ku butaka bwa Kongo nubwo atarageza igihe, ariko byavuzwe neza ko Tshisekedi ashaka no kuzayasubika yitwaje neza ko imirwano iri mu gihugu ngo hataba intambara mu gihe cy'amatora. Ariko bamaze kumubwira neza ko no guhindura itegeko nshinga ngo yemererwe kongera kwiyamamaza nabyo byatangiye kugenda bizamo kidobya. Ibi rero birasa n'ibiri kuba kuri mugenzi we utetse igihugu cy'u Burundi General Nyene Cyubahiro Evariste Ndayishimiye, ukomeje kugenda abo mujyanama we wa hafi, ariko bikagaragara neza ko inama mugira atari inama ziri kwifuzwa n'aba banyamahanga bagerageje kunga M23 na leta ya Kinshasa. Ubu tuvugana Perezida w'u Burundi nawe afite ikibazo gikomeye cyane kijyanye n'amatora ari gutegurwa y'umukuru w'igihugu umwaka utaha ku butaka bw'u Burundi. Nyamara bamwe bo muri leta majoro bakomeje kugenda bamutega imitego nk'uko bigenda bitangazwa. Abarimo General Prime Niyongabo bakomeje kutumva impamvu y'abasirikare bakomeje kugwa ku butaka bwa Kongo hano muri Kivu y'Amajyepfo
y'Amajyepfo by'umwihariko ibice bya Mikenke, Minembwe, Poezero ndetse no mu nkengero z'umujyi wa Uvira, aho abarundi bakomeje kugwa mu mirwano bazanywemo. Bivugwa neza ko baje kuri deal ikomeye cyane, aho bivugwa neza ko aba bakuru b'ibihugu bakomeje kugenda bahuza umugambi wo kurimbura abanyamurenge. Ibi rero bikaba bikomeje kugenda biba agaterera nzamba ka nyina wa nzamba. Ubu tuvugana rero perezida w'igihugu cy'u Burundi asa naho ahuje na perezida w'igihugu cya Kongo ibibazo mu bijyanye no kugerageza kugarurira abaturage icyizere ndetse no kubaremamo umutima wo kongera kubagirira icyizere mu matora, nubwo bisa naho bigoye bose kuko birasaba ibintu bikomeye cyane. By'umwihariko Tshisekedi we arasabwa guhindura itegeko nshinga, na perezida w'igihugu cy'u Burundi nawe arasabwa gukora kope ndetse n'amanyanga akomeye cyane, kuko bisa naho abaturage batari kwishimira imwe mu myanzuro. Abaturage baravuga neza ko abasirikare b'igihugu cyabo cy'u Burundi baguye ku butaka bwa Kongo, abenshi bashyinguweyo ndetse banashyingurwa mu buryo bivugwa neza ko ari imva rusange, aho bagiye bashyirwa mu byobo. Kugeza kuri ubu ngubu bakabwira abo mu miryango yabo ko baturutse igisirikare. Ibi rero byatangiye kuzamura umwuka mubi, by'umwihariko abatuye mu Gitega ndetse n'ahandi. Ubu turakomeza gukurikiranira izi nkuru. Cyo twakubwira nuko Tshisekedi we yakomeje kugenda ajya ku gitutu ndetse n'ubwoba bukomeye cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika ashobora kwisanga zamubiranduye ndetse zikaba zashaka gushyiraho uwo zizajya zibwira akumva, kuko bisa nkaho Tshisekedi ahindura imvugo kandi yagiye abishinjwa mu bihe bitandukanye. Ubu tuvugana rero hakomeje umwuka mubi ku butaka bwa Kongo mu bice bitandukanye, by'umwihariko ibice bivugwamo amabuye y'agaciro nka za Rubaya, inkengero zaho za Masisi, haritwa za Gatoyi. Hakomeje kugenda humvikana ibiturika ariko bidakabije bitewe n'uko M23 yamaze kugenda yirukana izi ngabo. Ubu tuvugana igisirikare cya leta ya Kongo FARDC na Wazalendo na FDLR bafatikanyije mu rugamba, barabarizwa mu birometero 35 uturutse za Rubaya. Ni ukuvuga neza ko bari mu bice bitari hafi y'aho bifuzaga kugera. Ibintu bikomeje kubagora kugira ngo bigarurire ibi bice. Perezida w'igihugu cya Kongo Tshisekedi yongeye kugaragara avuga neza ko M23 kera kabaye ngo ari abakongomani, ariko nanone yongera gushimangira neza ko hari ababashutse ngo babinjiriyemo kugira ngo babumvishe ibyo bagomba gukora bitandukanye n'ibyo bari gukora, ndetse maze yirengagiza neza ko aba basirikare ba M23 bagiye bamusaba ibiganiro ndetse ngo bicare baganire barebe uko nabo bahabwa agaciro kuri ubu butaka, nyamara akabirenza ngo akavuga neza ko atakicarana n'ibipupe ngo baganire. Kuri ubu ngubu rero ikigezweho ni icyemeza neza ko iki gisirikare cya leta ya Kongo binyuze muri perezida w'iki gihugu Tshisekedi nyine yamaze gusa naho atakambira M23 ariko mu buryo buteruye. Uyu mugabo yagize ati, njyewe nkunda igihugu cyanjye cya Kongo kandi ntabwo nigeze na rimwe nifuza kubona intambara zimaze imyaka kuri ubutaka bwacu. Avuga kandi ko ubu bisa nkaho M23 yari ikwiye gucururuka ikagabanya umujinya ndetse ikareka abayijya mu matwi ndetse bakaza gusenyera umugozi umwe ngo bakubaka igihugu cya Kongo. Ibi Tshisekedi yabivuze nyuma y'uko akomeje kubona neza ko imipangu ye hafi ya yose yakomeje kugenda ifeiringa. Icyambere habaye ikimeze nkaho ari ugutsindwa mu buryo bw'urugamba, bamufatana imijyi itandukanye ndetse n'ibice bya Kivu y'Amajyepfo n'iy'Amajyaruguru byose. Intara ya Copo hariya za Kisangani naho ubu tuvugana intare za Sarambwe zamaze kugenda zihataka, bamaze kumutsinda ku bijyanye n'urugamba ku butaka, bamutsinda mu zindi strategie zirimo politike harimo kugenda berekana ibibazo uko byatangiye ndetse n'uko byagakemuwe. Tshisekedi yagiye atsindwa mu buryo bwa politike ndetse na diplomasi. Ibi byo akimana no kunanirwa kubahiriza amasezerano ya Washington nibyo byakomfurimye gutsindwa mu buryo bwa diplomasi bw'uyu mugabo. Benshi ubu tuvugana baravuga neza ko Tshisekedi ari umwe mu bafite pressure ndetse n'igitutu gikomeye cyane, kuko abona neza ko abo yaririraga barimo abazungu b'Abanyamerika, uretse kuba nabo bafite ibibazo bikomeye cyane bitaboroheye bya Iran bari gusabwa gukemura ku butaka bwa Kongo. Bisa nkaho Tshisekedi we bamaze kumufata nka useless, kuko akomeje kugenda asa naho ibyo avuga buke yabihinduye. Kuryama ahindukira kwa Tshisekedi rero bikomeje kugenda bimuteza ikibazo gikomeye cyane cyo kuba ahindura indimi. Ejo akemera ko M23 ari abakongomani, ejo kongera kubihakana avuga neza ko ngo ari abaturutse mu bihugu birimo n'u Rwanda, ejo
akongera akavuga neza ko yakicara akaganira nabo ndetse ngo bagasenyera umugozi umwe, nyamara bukaza gucya yongeye kugaragaza ikimeze nk'aho ngo bafata nk'ibipupe ngo ahubwo ngo yaganira n'ababatumye. Ibi byose ni bimwe mu byo benshi bashidikanya bavuga neza ko uyu mugabo uryama ahindukira gutya ndetse uri kugerageza kwisama yasandaye mama 23 itari kwiye guha na gatoya agaciro k'ibyo perezida w'igihugu cya Kongo Tshisekedi akomeje kugenda atangaza. Ubu tuvugana Tshisekedi benshi bakomeje kumunenga ndetse bavuga neza ko isoni zari zimwishe, ndetse ahubwo yarakwiye kujya kuri televiziyo y'igihugu hariya i Kinshasa agatangaza amagambo asaba imbabazi abakongomani bose bakomeze kwicwa ndetse abifashijwemo n'ingabo z'u Burundi, yaba abaherereye muri Kivu y'Amajyepfo hariya za Minembwe, Mikenke ndetse n'ahandi. Amara kubasaba imbabazi ndetse akemera neza ko mama 23 yaza guhabwa ibiganiro bisa naho ari ibiganiro bya nyuma, ariko bigomba guhita byubahirizwa bagahabwa imwe mu myanya igaragaza neza ko nabo binjijwe muri guverinoma. Ariko bisa nkaho mama 23 bitewe n'ibibazo bamaze kugirana n'iki gihugu cya Kongo, kuba bakirwa muri iyi myanya basa naho atari byo barwanira, kuko barwanira amahoro. Gushyirwa muri iyi myanya bishobora kuba intandaro y'uko bashobora kugenda bagirirwa nabi bamwe mu bayobozi b'uyu mutwe, bakaba banakicwa mu buryo bworoshye, maze abaturage bagasigara bameze nk'aho ibyo mama 23 yarwaniye itigeze bigeraho. Kugeza kuri ubu rero haravugwa inkuru nyinshi cyane. Tshisekedi se araza guhindura imvugo nanone cyangwa se igitutu kirakomeza kimudugarike, maze we na perezida w'igihugu cy'u Burundi baze kongera kwicara barebe ibyo bari gukora niba bikwiye. Ibi turakomeza kugenda tubikurikirana tumenya inkuru ku zindi. Ubu tuvugana rero ibitero byo nubwo Tshisekedi yari yicaye asa naho acinye inkora asaba imbabazi mu buryo ariko buteruye, ibitero byo birakomeje mu bice bitandukanye. Ubu tuvugana hafi na Rubaya amasasu aravuga, muri Kivu y'Amajyepfo haravuga amasasu menshi cyane, hafi na Sange haravuga amasasu menshi cyane, Kabunambo. Noneho ibiri kubera Poezero byose ni ibitangaza. Abarundi bagarutse ku mirongo y'imbere ku rugamba, ibisa nkaho Tshisekedi ibyo ari kuvuga ari amaco y'inda. Igisirikare cya leta y'u Burundi cyamaze kudekarara ko hari abasirikare benshi cyane baburiwe irengero. Benshi bakibaza uko byagenze. Biravuga neza ko hari abasirikare benshi cyane bari barashyizwe hafi n'imipaka u Rwanda ruhana n'u Burundi. Aba kandi byagiye bigaragara ko bahashyize ndetse n'intwaro ziremereye nk'uko byagiye bigaragara. Ibi kandi ntabwo ari ibintu byari bihishe, kuko byagaragarira buri wese ko Burundi hafi n'imipaka kandi nafunze bamaze kuhashyira ingabo, umutekano waka kajijwe. Ibi rero bigahuzwa nuko benshi bari bamaze igihe bavuga neza ko u Burundi bwagiye businya kuzatera u Rwanda. Byanivugiwe na perezida w'igihugu cy'u Burundi nyene cyubahiro Evariste Ndayishimiye ubwo yarari mu mbwirwaruhame hariya ku butaka bw'u Burundi, avuga neza ko nawe azaca mu Kirundo ngo akambuka agera mu Bugesera ngo atera u Rwanda kugera i Kigali ngo bitazamugora. Ibi yabivugaga, nyamara benshi bakabifata nka burage. Haje kuvumburwa ukuri ko igihugu cy'Ububirigi aricyo cyamushukaga ndetse byaje kurangira bidakunze. Uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi umugambi yarawuhinduye ndetse aza kugaragaza neza ko ibi ngibi asa naho yabivuze atabitekerejeho nyuma y'igitutu gikomeye cyane cy'ibihugu bibanyi by'u Burundi, harimo igihugu cya Uganda ndetse n'igihugu cya Kenya. Yoweri Kaguta Museveni perezida w'igihugu cya Uganda ndetse na William Ruto w'igihugu cya Kenya, bose mu bihe bitandukanye ariko byegeranye bahamagaye perezida w'igihugu cy'u Burundi bamubwira neza ko ibyo ari gupanga nabigerageza byonyine azisanga intambara iri kurwanirwa i Bujumbura, kandi ko bazamubona yambuka umupaka ari guhungira mu gihugu cya Tanzania. Ibi rero benshi bamubwiye neza ko Ububirigi buri kumushuka, dore ko yari yamaze no kubusaba ngo zimwe mu ntwaro zigezeho zirimo amadrone ndetse n'ibitero nizo gukoresha ibitero byo ku butaka. Ibi rero byose ngo hari ibyo bari batangiye kumuha, nubwo byaje kurangira bitwitswe ndetse bigashya bigakongoka. Ibi si byo ngiye kwinjiramo, twarabibabwiye. Kuri ubu rero ibura ry'abasirikare niryo rikomeye cyane nyuma y'uko bari barashyizwe ku mipaka. Byateganywaga neza ko bashobora kwifashishwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi bwo kurinda umupaka, ndetse benshi bavugaga neza ko aribo bashobora kuzambuka uyu mupaka, ariko ntabwo higeze hagaragara ibimenyetso simusiga. Kuri ubu rero biravugwa neza ko bamaze kuburirwa irengero, ku buryo benshi bemeza neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi ari mu kangaratete. Aba basirikare ntabwo biramenyekana niba bashimuswe koko nk'uko bamwe bagiye babivuga.
babivuga kuko ntibashobora gushimutwa nk'abana ngo haze kuba hatumvikana n'ibiturika biremereye cyane. Abandi bemeza neza ko abasirikare bamaze gutoroka iki gisoda cy'u Burundi bidasubirwaho, bamaze kwerekeza mu ishyamba rya Kibira aho bamaze kwiyunga kuri Red Tabara irwanya ubutegetsi bw'u Burundi. Iyi Red Tabara kandi ni bamwe mu bahoze mu gisirikare ndetse n'abaturage birukanwe kuri ubu butaka nyuma ya kudeta yari imaze gupfuba ku butaka bw'u Burundi, bakaba barangiwe kugarukana perezida w'iki gihugu cy'u Burundi. Ni ibintu rero byakomeje guteza igitutu perezida w'igihugu cy'u Burundi kuko abasirikare benshi cyane bamaze kuba basohoka muri iki gisirikare. Ibikomeje kugenda byibazwaho na benshi basobanura neza ko Tshisekedi ariwe wakomeje kumushuka, none abasirikare batangiye kumuhinduka bakabyitirira kubashimuta, nyamara bamaze kumuyoba bagatoroka iki gisirikare mu buryo budasubirwaho. Igitutu gikomeye cyane cyatangiye. Ibi rero byahise bikubitaniraho n'indi nkuru ikomeye cyane yemeza neza ko uyu perezida w'igihugu cy'u Burundi yamaze kwirukana second umusirikare ukomeye cyane Suretona, amuziza kuba ngo atarujuje ibiraro by'inkwavu yari yamusabye kubaka mu mushinga ukomeye cyane ngo korora inkwavu wari waramaze gupangwa ndetse ugashorwamo amafaranga menshi cyane na leta y'u Burundi. Nyamara uyu musirikare ngo wari ubikuriye hakaza kugaragara neza ko hari ibyo atakurikiranye. N'amashusho yamaze gusirikira ku mbuga nkoranyambaga perezida w'igihugu cy'u Burundi yerekana neza ko uyu mugabo asa naho atubahirije ibyo yamubwiye, ndetse aho hagaragaye uyu perezida w'u Burundi atongana cyane asa n'ubwira amagambo menshi cyane uyu mugabo, ndetse icyaje gutuma yita anamwirukana mu gisirikare byabaje abasirikare benshi cyane bongeye kwerekana neza ko perezida w'igihugu cyabo abafata nk'indiji, abafata nk'abadafite agaciro nyuma y'uko yabafashe umwanzuro wo kwirukana uyu musirikare ukomeye cyane ufite ipeti ry'inyenyeri ndetse akaba n'umwofisiye. Uyu kandi akaba yamaze kwirukanwa ngo bitewe n'inkwavu. Ibyo abasirikare benshi cyane bavuga neza ko ari ukubatesha agaciro ndetse no kugaragaza urwego rw'igisirikare cy'u Burundi nkaho ari abantu baciriritse cyane. Ibi rero byakomeje gushyira n'igitutu gikomeye cyane kuri nyene cyubahiro nyine perezida w'igihugu cy'u Burundi muri ibi bikorwa byose akomeje kugenda apanga. Mbibutsa ko ari guteganya kwiyamamariza kongera kuyobora igihugu cy'u Burundi umwaka utaha. Iminsi yanamujyanye ariko benshi basa naho batari kumucira akaruru utega nk'uko bitangazwa mu muhanda umanuka werekeza Sake gato hafi n'umujyi wa Goma. Ibi kandi byamaze kuba confirmed ko aba batasi bamaze gucakirwa ibintu byabaye nkaho bibaye bishya cyane. Aba batasi bafashwe ari bazima, ntabwo habayeho kurasana kuko nta mirwano yahabaye. Aba kandi bari barigize nk'abaturage basanzwe babarizwa muri ibi bice. Bakimara gufatwa rero bahise bajyanwa hedikota mu mujyi wa Goma, ndetse ibikoresho bakoreshaga babyambuwe. Ubu ikigezweho ni uguhatwa ibibazo. Bari gusobanura byinshi cyane mu bijyanye n'imikorere yabo, dore ko hanasanzwemo umwe wagiye mu mahugurwa mu gihugu cya Israel mu bijyanye no gukora ubutasi ndetse no gukurura amakuru. Uyu ni umwe mu basirikare bivugwa neza ko waturutse i Kinshasa, umusore w'imyaka 27 y'amavuko nk'uko bigenda bitangazwa, wafatanywe n'aba bakobwa benshi bakomeje kugenda bavuga neza ko ari abakobwa b'ibuzungereze nk'uko bakoreshaga izi mvugo. Aba rero bamaze gucakirwa ndetse bivugwa neza ko umugambi wabo wari utaragerwaho, ndetse ibi ndabigusobanurira mu magambo agira ati: igisirikare cya leta ya Kongo cyongeye kwisanga cyaganjwe n'ubutasi bwa M23 busa naho bwinjiriye ubutasi bw'igisirikare cya leta ya Kongo, ariko nanone binyuze mu baturage batanga amakuru. Mu kubona abantu batamenyerewe ndetse basa naho ari abantu badasanzwe, abaturage bakomeje kugenda bakurikirana muvoma z'aba ngaba, ibyo baganira, ibyo bakora umunsi ku munsi, dore ko nabo bari barigize nk'abaturage bahangaha. Ariko byaje kurangira abaturage ngo baratanze amakuru, maze M23 yirinda guhubuka ngo ize kuba yaza kubacakira. Itangira gukurura amakuru ndetse ahubwo nabo itangira kubaneka. Imenya neza ko ahubwo bari gukurura ibisa nka information zikomeye cyane, ndetse ko bafite na gahunda yo kwerekeza mu mujyi wa Goma. Impamvu batinze muri ibice bivugwa neza ko bitewe nuko kurasa drone mu mujyi wa Goma bigoye bitewe n'ubwirinzi bw'ikirere. Bari barashyizwe hano muri ibice kugira ngo bajye batanga amakuru ya muvoma y'ingabo za M23
zituruka ahangaha mu mujyi wa Goma zizamuka Sake na Minova zerekeza mu bice aho basanzwe basura ndetse umunsi ku munsi abaturage n'ibikorwa bitandukanye, maze ngo bano akaba aribo batanga sinyare ndetse na muvumiyere yose kugira ngo drone zibe zahagurutswa. Ubu tuvugana rero ntabwo bikibakundiye kuko amakuru bari bamaze kwegeranya ayo batanze barayatanze, bamaze gucakirwa, ahubwo barimo baratanga menshi cyane aruta ayo batanze abo baje kuneka. Bamaze kubacakira rero, biravugwa neza ko 23 mu butasi bwayo yamaze kubafata ndetse bidasubirwaho bashobora kuza kuba bafatirwa ibihano. Aba ntabwo biramenyekana niba bari buze kwerekwa igisa nkaho ari itangazamakuru kugira ngo hakomeze kugenda herekwa akazi gakomeye cyane kari gukorwa na 23, ariko nanone benshi baravuga neza ko kugeza kuri ubu ngubu abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bafite ubwoba bukomeye cyane bitewe n'ibishobora kuza gutangazwa n'aba batasi bamaze kugenda bafatirwa kuri ubu butaka. Ni inkuru zisobanura byinshi rero zigaragaza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo cyamaze kwisanga cyaguye mu mitego aho abatasi bacyo bamaze gucakirwa ku buryo bukomeye. Benshi bakanemeza neza ko kugeza kuri ubu ngubu aba batasi bamaze gufatwa ni bamwe mu bamaze gutanga na bimwe mu bikoresho bakoreshaga. Ibivugwa neza ko 23 yatangiye kubyinjiramo kugira ngo imenye systeme n'uburyo iki gisirikare cya leta ya Kongo gikurura amakuru kugira ngo kuyumviriza bibe byaborohera. Ntabwo ari ubwa mbere Tshisekedi avuga neza ko 23 yinjiye mu makuru y'ubutasi ndetse akabivuga ababaye cyane abimenyesha abaturage n'abasirikare b'iki gihugu cya Kongo. Avuga neza ko 23 yinjiye mu makuru y'ubutasi ndetse ibyagiye bituma imenya amakuru y'ingenzi ku gisirikare cya leta ya Kongo. Kuri ubu rero noneho amakuru iri kuyamenya yamaze no gufata bamwe mu bo bakorana bya hafi. Aba rero bari bane, abasore babiri ndetse n'abakobwa babiri. Bivugwa neza ko abakobwa bo bafite inkomoko mu gihugu cy'u Burundi. Ibi rero biraza kugenda bishyira igitutu ku bijyanye no kuba bahindura uburyo batangamo information ndetse n'ibyo bari bapanzwe. Byinshi ubu byamaze kumenyekana, biraza gusaba igisirikare cya leta ya Kongo guhindura byinshi cyane birimo n'uburyo bagomba gukora ibitero cyangwa se n'izindi operasiyo, kuko amakuru yamaze kuba yagera mu maboko ya 23. Ibi rero biravugwa neza ko bano bari buze kwifashishwa mu kumenya byinshi cyane kuko haje kuvumburwa neza ko ari bamwe mu bakurura amakuru ndetse abatasi bajya kuri tere bamenya byinshi cyane ndetse bakaza no gutanga aho babiripotinga kugira ngo 23 ize kugenda ibifashisha. Bice 23 yari yararekuye n'ukuvuga Sange, Plaine de Ruzizi, Kabunambo, Bijombo ndetse n'inzira zaho. Hose tuvugana ubu ngubu ingabo za leta ya Kongo zahaye umwanya 23 hatabayeho kuvuga amasasa, ariko zitazirukankira mu marembo y'umujyi wa Uvira kugira ngo zibashe gukavaringa ndetse zishyiraho ikimeze nk'amabariyeri kugira ngo 23 kuhinjira bize gusaba imbaraga zikomeye. Ariko bisa nkaho uko bimeze ubu 23 nta mbaraga byaza kuyisaba ukurikije imbaraga n'ibikoresho yazanye bitandukanye n'ibyari bisanzwe. Amakuru agaragara ndetse abaturage benshi cyane basa naho bagiye bitera hejuru bagakoma amashyi bagashimira intare za Sarambwe zakomeje kugenda zigaragaza umutima wo kubazirikana maze zikagaruka muri ibice. Ibi kandi bikozwe ku itegeko rya General Sultani Makenga nyuma yaho perezida w'iki gihugu cya leta ya Kongo ndetse na leta ye muri rusange batigeze bubahiriza amasezerano namwe mu bijyanye n'amasezerano ya Washington. Aba bakoze amakosa akomeye cyane ndetse baza gusa naho bakoze ibara. Ubu tuvugana rero hakomeje kugenda humvikana ibisa nkaho ari ukudahuza hagati ya Tshisekedi, ubwo ni ukuvugana Tshisekedi ndetse nabo bayoboranye muri iyi guverinoma ye bagiye bagerageza gufata imyanzuro ijyanye n'ibyo basabwe mu masezerano ya Washington. Bisa nkaho bakomeje kugenda binangira kandi benshi bemeza neza ko inama nyinshi cyane perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yazigirwaga ndetse akaza kugenda azifatamo imyanzuro binyuze kuri perezida w'igihugu cy'u Burundi. Kugeza kuri ubu ngubu benshi barasobanura neza ko perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari umwe mu basana bashutswe na perezida w'igihugu cy'u Burundi mu buryo bisa nkaho ari uburyo budasobanutse. Benshi cyane barasobanura neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi ari umwe mu bajyanama ba
hafi perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi afite ndetse bamuba hafi, dore ko benshi banemeza neza ko ari we wamugiriye inama zo kwanga ibyo mama 23 yamusabaga. Ubu tuvugana rero ari kwisama yasandaye, bisa nkaho bitagishobotse kuko intare za Sarambwe zo nta gusubira inyuma. Ibikoresho byazanywe neza ibaze ko ibitwari byinshi byashyizwe mu barracks nshya, ndetse aho mama 23 yamaze kugira defense zikomeye cyane. Ubu tuvugana hari ibikoresho bishya byazanywe bisa naho bikiri muri aya masikaniya yarabipakiye, ibindi nabyo biza bigenzwa muri uyu muhanda nk'uko amakuru bigaragaza. Ubu tuvugana bisa nkaho hatangiye ikikango gikomeye cyane. mama 23 isaha ku isaha from now dushobora kuza kumva inkuru yuko ibitero byo kwindira mu mujyi wa Uvira byatangiye. Mu by'ukuri benshi bemeza neza ko mama 23 bagendeye uko yafashe umujyi wa Uvira ubwo yaherukaga kuwufata n'ubwo yaje kuwurekura bisabye ibiganiro ndetse n'ibyo benshi bise igitutu cy'amahoro, ariko cyangwa se igitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko benshi bavuze neza ko ibi byose mama 23 yabikoraga kugira ngo hubahirizwe amasezerano ya Washington, ariko biza kurangira Tshisekedi ayishe kugeza ubu, ari nabyo byatumye mama 23 iza gusanga yagaruka muri ibice. Leta Zunze Ubumwe za Amerika isa n'iyamaze gukaraba leta ya Kongo kuko isa naho ariyo yagiye yinangira mu bijyanye n'amasezerano yanze gushyira mu bikorwa ndetse no kugarura amahoro muri ibi bice. Ibi byose bikagaragazwa nuko Tshisekedi yagiye aca inyuma akirirwa yirukanka mu bihugu asaba intwaro, mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari yamuhaye uburyo bwo kuza kubahiriza amasezerano, ndetse ibyo yasinyiye nta na kimwe yigeze akora birimo kurwanya ndetse no kurimbura FDLR, ndetse ibi byose yakomeje kuvunira ibiti mu matwi ahubwo akirukanka asaba izindi mfashanyo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika isa naho yamaze kumukaraba neza yamuretse, ndetse ibyatumye mama 23 ibona neza ko noneho ikibazo cyayikuraga muri ibice cyakemutse, kandi ko kongera kubifata bisa nkaho ari ukubifata burundu nk'uko yafashe umujyi wa Goma, hakaba hatajya hagira n'umwe uhirahira kuyibwira ngo nive muri uyu mujyi. Ubu tuvugana na mama 23 iraza gufata umujyi wa Uvira wiyongere kuri Goma na Bukavu ndetse n'ibindi bice by'ingenzi, ndetse hakaza kuba humvikana igisa nkaho ari intambara, ariko benshi bemeza neza ko itari buze gutinda. Ingabo za leta ya Kongo n'abarundi baherereye mu mujyi wa Uvira basa naho bawurinze ndetse baryamiye amajanja, bemezwa ko mama 23 nitangira gusheringa bishobora kuza kubagora kuko uyu mujyi bananiwe kurinda igihe bari bafite ibikoresho biremereye, bafite ingabo zirimo abacancuro, ingabo za Angola, ingabo za Tanzania n'abandi basirikare benshi cyane bari baraje muri uyu mujyi kugira ngo babashe kuwukavaringa, ariko biza kurangira intare za Sarambwe zibakubitiye ahareba Inzega. Kuri ubu rero bisa nkaho ari urucabana mama 23 mu buryo bwayo. Imisozi ikikije ibice imyinshi bamaze kongera kuyigeramo nk'uko bahahoze, ndetse batangiye kugenda bashyiramo ibikoresho byabo. Nanone benshi bibajije impamvu Wazalendo ndetse n'izi ngabo za leta ya Kongo bakibona ibikoresho bya mama 23 batangiye kuva mu bice mama 23 yari yararekuye bakabivamo, ndetse hatumvikanye n'amasasu menshi cyane nk'uko abaturage babitubwira. Itangazo rikomeye cyane ni itangazo ryemeza urupfu rw'abajenerale bagera kuri 2. Abangaba Meja General 2 bapfuye, ndetse bivugwa neza ko baguye ku butaka nyine bari barimo bagerageza kukorodona cyangwa se kuyobora ibikorwa bya gisirikare by'iki gisirikare cyabo cya FARDC mu mugambi wo kwisubiza Rubaya n'amasisi yakomeje kuvugwa. Operasiyo za mama 23 ziri gukorwa n'itsinda rikomeye cyane ry'abasore bo muri Special Force, itsinda ry'ingabo ridasanzwe nyine. Aba ngaba nibo bivugwa neza ko bakomeje kugenda bakora ibi bikorwa bitandukanye bikomeye byo kuba bagerageza guhitana bakuru ndetse n'abayoboye urugamba. Ubu tuvugana rero aba bajenerali 2 bamaze kwicwa, ndetse bishwe mu mirwano isa naho itari inakomeye, ahubwo mama 23 yaje kwinjirira azenguruka iza gutungura ku buryo bukomeye cyane, aho aba basirikare bari bamaze kugera, ndetse kugira ngo baze gutanga briefings za nyuma ku bitero bikomeye cyane byari byamaze gutegurwa n'igisirikare cya mama 23. Ubu tuvugana imirambo y'abangaba byamaze kwemezwa neza ko yamaze no kugezwa Kinshasa, ahari amarira n'agahinda mu gisirikare cya leta ya Kongo. Itangazo ryasohowe ndetse rinasinywaho n'umukuru w'ingabo, aho byemezwa neza ko ari igihombo gikomeye cyane, bisa nk'aho ingabo za leta ya Kongo zamaze kugira umujinya
umujinya w'umuranduranzuzi ndetse zatangiye gutegura ngo ibitero bisa naho biremereye cyane. Ni nyuma y'uko ibitero bya drone byamaze kuba nkaho binetralizwa na M23 ikabiburizamo ku buryo bukomeye cyane, ndetse no muri ibi bice n'ububiko bw'indege bukaba bwarangijwe. Ndavuga izi ndege z'intambara ntoya za drone. Ubu tuvugana Tshisekedi bivugwa neza ko yongeye gutuma indege mu bwoko bwa Su-25 nyuma y'uko izari ziri kuri ubutaka inyinshi zagiye zangirika zikaraswaho, ndetse izindi zigera kuri 3 zahanuwe, kandi izi ni indege zihenze cyane ku buryo ushobora kutabyuka mu gitondo ngo uvuge ngo urayiguze. Tshisekedi biravugwa neza ko iyo yamaze gutuma mu gihugu cy'Ubushinwa nk'uko bigenda bitangazwa, ariko bamwe bavuga neza ko uyu mugabo yayitumye muri Turikiya ariyo izifashishwa mu kwihorera ndetse no guhorera aba basirikare be bamaze kwicwa ku buryo bw'amaherere. Ubu tuvugana abasirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bacitse intege muri ibi bice, bisa nkaho batakiri kuhagaragara. Benshi baremeza neza ko ari agahinda gakomeye cyane muri izi ngabo. Gusa nanone benshi bemeza neza ko iki gisirikare cya leta ya Kongo nibataza gucunga neza baza kwisanga bakuru muri cyo bose bamaze gushira, kuko byamaze kugaragara neza ko harimo abagambanyi bakomeye cyane binjiriwe bakorana na M23 mu nyungu zayo, kandi aribo batanga amakuru na muvomi yari yose, bakanatanga na kote febre na kote foru zabo kugira ngo M23 ize kugenda ibakubitira mu cyico, ndetse abangaba bakaza kwihunza ahari kubera ibi bikorwa. Bivugwa neza ko ubutasi bwa M23 bwamaze kwinjirira bamwe mu basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo, bakaba bagenda batanga bagenzi babo ndetse bakabagambanira ku buryo bw'amaherere. Ubundi ntabwo bibaho, ntabwo bisanzwe ko abajenerali bagera kuri 2 bose bashobora kwicirwa icyarimwe, ndetse baba bafite abarinzi, bafite uburyo bateguyemo ibikorwa byabo. Gusa bitewe n'uko bari baherereye mu bice batekerezaga neza ko M23 kugeramo bisa naho bigoye, bisa nkaho M23 yari ifite amakuru ndetse yuzuye ya muvoma iyo ari yo yose, ndetse naho bashobora kuza kunyurira kugira ngo baze gutungurwa banaraswe igitaraganya. Ni inkuru zibabaje ziri guturuka mu gisirikare cya leta FARDC ahangaha nyine ku butaka bwa leta ya Kongo. Nanone ariko ku butaka bw'u Burundi haravugwa umwuka mubi mu gisirikare, ndetse haravugwa imyanzuro ikomeye cyane ishobora kuza gufatirwa umukuru w'igihugu, nyuma y'uko bivugwa neza ko umukuru w'igihugu konte yanyujijweho amafaranga amamiliyoni n'amamiliyoni menshi cyane ikijyanye n'ikiguzi cy'abasirikare b'u Burundi bari ku butaka bwa leta ya Kongo. Iyi konte kuri ubu ngo irera nta n'urutoboye ruriho, mu gihe hari hagiyeho amamiliyoni menshi cyane. Bivugwa neza ko yari yaturutse mu gihugu cya Kongo, nyuma y'uko kandi aya mafaranga buri w'irengero Tshisekedi asa naho we yamaze kubohoka, yamaze kuyohereza, ariko perezida w'u Burundi we arahatwa ibibazo na bamwe mu basirikare be ndetse n'abandi basobanura byinshi cyane ku bijyanye n'irengero ry'amafaranga. Bivugwa neza ko uyu mugabo ashobora kuba yaramaze kuyubakamo inzu ikomeye cyane, bivugwa neza ko yujuje mu gihugu cy'Ububirigi. Turakomeza gukurikirana ibijyanye n'iyi nkuru n'irengero ry'amafaranga, ariko hari izindi nkuru nanone zivuga neza ko uyu mugabo mu gihe yabatsinzwe amatora ashobora no kuza gufata umwanzuro wo kwimukira akigira mu gihugu cy'Ububirigi. Amerika yarakaye. Bivugwa neza ko Donald Trump yavuze neza ko atakemera gusuzugurwa na rimwe, agasuzugurwa n'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tshisekedi yagiye ahatiriza yingingiriza kenshi asaba leta z'ubumwe za Amerika kumuha ibikoresho bigezweho by'intambara mu butasi ndetse n'ibindi birimo n'abasirikare, kugira ngo abemerere ibirombe bya Rubaya ndetse n'ahandi habarizwa amabuye y'agaciro, nawe ngo maze bamufashe kurwanya M23. Leta z'ubumwe za Amerika isanzwe ikora nk'ikirumira habiri nk'uko benshi bayishinja, isa naho yari ifite inyungu zitandukanye kuri M23, kuko n'ubundi amakampani ya leta zunze ubumwe za Amerika aracyagaragara hariya ndetse aracyadiringa ibijyanye n'uko hacukurwa amabuye y'agaciro. Kugeza kuri ubu ngubu Rubaya amakampani menshi arimo na y'Abashinwa ndetse n'Abafaransa. Ubu rero biravugwa neza ko Tshisekedi n'ingabo ze bahawe warning, babwirwa neza ko batemerewe kongera no guhirahira berekeza mu bice bya Rubaya. Igisirikare cya leta ya Kongo FARDC mu gihe cyakongera kurasa n'igisasu na kimwe Rubaya, yaba mu birombe ndetse no mu baturage, mwakumva kaba Tshisekedi ashobora kuza kwisanga yatwawe uwa Maduro, ndetse uyu mugabo yarakariwe ku buryo bukomeye cyane na leta z'ubumwe za Amerika. Benshi ntabwo bashidikanya ku buhanganye ndetse n'ubukaka bwa leta z'ubumwe za Amerika. Kuri ubu ngubu rero baravuga neza ko Tshisekedi we asa naho ari mu mazi abira, kubera ko yarenze ku
amasezerano ndetse aragenda akora ibimeze nko gufera, niko twakoresha iyi mvugo, cyangwa se kweskoroka Leta z'Ubumwe za Amerika, ababeshya ko asinya amasezerano agiye kuyubahiriza maze amahoro agahinda. Mama 23 ibice yasabwe kuvamo yarabikoze ndetse n'ibindi yagiye isabwa kugira ngo amahoro agaruke. Ibi yagerageje kubikora neza ariko hasigara uruhande rw'igisirikare cya Leta ya Kongo cyangwa se Leta ya Kongo kugeza kuri ubu ngubu, akaba ari nayo mpamvu bemeza neza ko byamaze kugorana. Kuri ubu benshi barashidikanya ku bijyanye n'uko Tshisekedi no kongera kuba yasubira ku ntebe y'umukuru w'igihugu bizamugora, ndetse bisa nkaho Leta z'Ubumwe za Amerika yamaze kumva Mama 23 kurusha uko yumvaga uyu mukuru w'igihugu cya Kongo wafashwe nk'umubeshyi, afatwa nk'umugambanyi, umweskoro, ndetse nkaho bidahagije bahise batangirira kumushyiriraho sanctions cyangwa se n'ibihano bikomeye cyane. Benshi ntabwo bemeza ko ari ibihano, ahubwo bavuga neza ko ari nyirantarengwa, kuko igisirikare cya Leta ya Kongo gishobora kuza gukora amwe mu makosa akakigiraho ingaruka zikomeye cyane nk'uko biri kugenda bitangazwa. Amakuru aragaragaza neza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikomeje kujya ku gitutu gikomeye cyane mu by'ukuri, nyuma y'uko bari bagabye ibitero ndetse banamanuye intwaro zo kwerekeza Rubaya mu Birombe ndetse n'ahandi. Ubu rero bisa naho byasubiwemo, iki gisirikare cya Leta ya Kongo gifite ubwoba ndetse cyatangiye kuba nkaho gitakamba, ariko byamaze kurangira. Ni inshuro ya kabiri Leta zunze ubumwe za Amerika yihanangirije Leta ya Tshisekedi imubwira neza ko akomeje gukora ibisa naho ari ukwica amasezerano ndetse nko kugarura amahoro bigasa naho ntacyo bimubwiye, ariko hashira iminsi akaba ari ufata iya mbere aboroga atabaza amahanga ngo yaratewe. Ibi rero benshi bavuga neza ko byamaze kugenda biteshwa agaciro. Donald J. Trump, perezida wa Leta zunze ubumwe za Amerika, yamaze gushyira akadomo nta zindi negosiyasiyo no kwinginga no kudiringa byinshi na Perezida Tshisekedi. Ibi nibyo bigomba gukurikizwa, nta gisasu cyangwa se drone cyangwa se ibitero by'igisirikare cya Leta ya Kongo byongera kwerekeza Rubaya. Mu gihe baba bakoze ibi ngibi baba bashatse gusuzugura Leta zunze ubumwe za Amerika ku yindi nshuro, hashobora kuza kuba ikintu kidasanzwe. Kuri ubu kandi haravugwa ibitero byari byarateguwe mu mezi hafi 2 byo kwisubiza Rubaya. Ubu Mama 23 nubwo yari yagerageje kugenda yirwanaho, zimwe mu ntwari ikagerageza kuzirasaho, ibindi ikabitwika ndetse ikagerageza kwirukana izi ngabo hafi mu birometero 35 turutse Rubaya. Kuri ubu ngubu igisirikare cya Leta ya Kongo gihagarikiwe ibi bitero ndetse gitegekwa kuba ingabo zacyo zasubira inyuma ntizongere no kwegera Rubaya. Bari bamaze kwitegura ndetse bivugwa neza ko n'ibikoresho bindi byari byamaze kugezwa muri ibice. Agahinda gakomeye cyane ku gisirikare cya Leta ya Kongo nk'uko amakuru ari kubigaragaza, ariko nanone benshi bemeza neza ko Tshisekedi ari ukomeje gusemera ndetse no kuba akomeje kugenda akurira akaga iki gihugu. Kugeza kuri uyu mirwano irakomeje mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyepfo, ndetse ubwo turavuga mu bice bya Uvira no mu nkengero zaho Wazalendo zirakirukanka imisozi, ziracyasahura, zirakica ndetse ziracyakora ibyaha bitandukanye. Aha naho rero hakomeje kugenda hagaragara ikibazo gishobora kuba ku ngabo z'Abarundi, bitewe n'uko zakomeje kugenda zigaragaza uruhare, imbaraga ndetse zikagaragaza byinshi cyane mu bisa naho arizo ziri gutera motivasiyo aba Wazalendo bakomeje gukora ibikorwa by'ubwicanyi kuri ubu butaka. Bisa nkaho abanyamurenge bo bahigiwe ndetse bagambaniwe, bisa nkaho bashaka kuzarimburwa. Ibi byose rero birakomeza kugenda abigaragazwa n'ibimenyetso byinshi cyane bigaragaza ko igisirikare cya Leta ya Kongo n'Abarundi bafite umugambi mubisha ku batuye mu bice bya Minembwe, Mikenke, Puezero n'ahandi habarizwa abanyamurenge, kuko bivugwa neza ko bashaka kuzahagira barracks z'igisirikare cya P5 cyashinzwe n'uwitwa Kayumba Nyamwasa ushaka kurwanya Leta y'u Rwanda. Kugeza kuri ubu iki gisirikare gikomeje kuba ngo kisuganya, ariko na twirwanaho bwacyo iragikubita ubwo bagerageje kugaba ibitero muri ibi bice. Bigaragaza ko urugamba aho rugeze hatoroshye, aho igisirikare cya Leta ya Kongo gikomeje kugenda gitungurwa ku buryo bukomeye cyane. Ubwo twagiye za Rubaya habereye ibitendo karahabutaka, aho Mama 23 yongeye gufata Abawazalendo ndetse n'ingabo za Leta ya Kongo bari baje kugaba ibitero ku birombe bya zahabu ndetse na za Diama Koruta biherereye hariya neza Rubaya, ahazwi nyine nko muri quartier y'ibirombe. Ahangaha hasanzwe hafitwe na Mama 23. Ngira ngo ibi birombe byavugishije benshi kugeza ubwo Tshisekedi nawe ubwe yagiye ajya mu nama zitandukanye ndetse akagenda atanga ibi birombe nk'ahantu azahaba zamuha abasirikare ndetse n'intwaro, nyamara akabitanga atari
bifite mu maboko ye kuko bifitwe n'ingabo za M23. Imbaraga z'umurengera uyu mugabo yongeye gukoresha kugira ngo Alliance Fleuve Congo M23 ize kuba yava muri birombe maze abone uko amurika ibi ku banyamahanga ngo bamuhe intwaro ndetse n'abasirikare baza kumufasha urugamba. Ibi ntabwo byamukundiye uko ibitera ari gukora byaje kuba imfabusa nyuma y'uko M23 yaje guhongera uburinzi ndetse ikaza kurindira kure apana guhagarara muri ibi birombe maze akaba ariho intambara ibera. Amakampani y'abashinwa niyo ari gucukura muri ibi birombe akorana na M23 mu gihe abawazarendo bakomeza kuza kuhagaba ibitero bakomeje guhura n'uruva gusenya. Abawazarendo n'ingabo za leta ya Kongo barimo baratungurwa ku buryo bwo ku rwego rwo hejuru dore ko byamaze kugaragara neza ko abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bari kwifashisha drone ndetse n'izindi ndege z'intambara za kajugujugu bakaza kumisha ibisasu muri ibi bice. Aha rero M23 niyo yamaze gutangira umwitangirizwa. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bakumiriwe kure ndetse hafatiwe benshi cyane, haje kugaragara na wazarendo zicaye neza isoni n'ikimwaro ari byinshi cyane bigaragara neza ko bafatiwe kuri uru rugamba. Ni inkundura ikomeye cyane yo kwigarurira ibi bice ariko byakomeje kugenda bibagora nk'uko amakuru bigaragaza, aho benshi bemeza neza ko izi ngabo za leta ya Kongo uretse kwemera ibyo zisabwa kwigarurira ibi bice hatabaye izindi mbaraga z'umurengera z'amahanga bigoye. Ubu tuvugana abasirikare ba leta ya Kongo bongeye gukora ibyaha bikomeye cyane byo kurasa mu baturage. Ibi byabaye nyuma y'umujinya ukomeye cyane nyuma yo kunanirwa kwambura M23 ibi bice ndetse kugira ngo ibe yahava maze baze gusigara bahakontorora. Ibintu ntabwo bikomeje korohera muri Kivu y'Amajyaruguru, hakomeje kugenda hagaragara ibitendo bikomeye cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba. Nanone kandi hakomeje kuvugwa amakuru akomeye cyane muri Kivu y'Amajyepfo. Ubwo rero mvuga Kivu y'Amajyepfo urajya wumva ibi bice byegereye u Burundi ndetse n'ibice bishyira ku Rwanda mu burengerazuba hafi na za Bugarama. Ni ukuvuga ngo ni muri Kivu y'Amajyepfo nyine za Uvira n'inzira zaho uturuka hano za Bukavu werekeza Kamanyoru ukomeza hirya za Sange. Aha rero niho tugiye kwimurira inkuru zacu zemeza neza ko imirwano ikomeye cyane yabereye muri iki gice, ariko kandi hafi n'umujyi wa Uvira mu bice bya Poezero ndetse na Mikenke. Abasirikare b'Abarundi bongeye guhangana na M23 ku rugamba, biza kurangira M23 bagaritse nk'uko bitangazwa. Amakuru avuga neza ko twirwanaho ndetse na M23 bakomeje kugenda bakora ibitendo bikomeye cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba, aho babashije guhagarika izi ngabo za leta ya Kongo zari zakomeje kubataka ndetse zibamereye nabi muri ibi bice nk'uko amakuru bigaragara. Induru zakomeje kuvuga, abasirikare benshi cyane mu gisirikare cya leta ya Kongo bakomeje kugaragaza neza ko imbaraga ziri gukoreshwa M23 na twirwaneho ngo ari imbaraga z'umurengera, mu gihe ibi bice bigaragaramo ingabo za leta ya Kongo n'Abarundi basa naho bacitse intege. Icyorezo cya Ebola gikomeje kuvuza ubuhuha muri izi ngabo, benshi bemeza neza ko gutsindwa urugamba bisa naho bifite ishingiro, ariko benshi banemeza neza ko n'ubundi batigeze barutsinda mu gihe iki cyorezo cyari kitaragaragara kuri ubutaka bwa Kongo. Induru zirimo ziravuga, ibisasu biremereye cyane bikomeje kugenda byumvikana mu nkengero z'umujyi wa Uvira, aho twirwaneho ikomeje guhangana ku buryo butoroshye. Izi ngabo z'abanyamurenge zikomeje kugerageza kuba zashyiraho amabariyeri akomeye ndetse n'ibirindiro bibuza izi ngabo za wazarendo, Abarundi ndetse na FARDC kwinjira mu bice bya Minembwe. Benshi bemeza neza ko bisa naho bigoye, ariko bari kugaragaza ibimenyetso byemeza neza ko FARDC ikomeje kugenda ikora ibingibi mu gihe M23 yarekuye bimwe mu bice. Benshi biyumvishaga neza ko urugamba rusa naho rugeze kuri finali, ahubwo bisa nkaho urugamba rwagiye rwakomera ndetse no ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo urugamba rukomeza kugenda rubakomerera. Ibintu ntago byoroshye ku mirongo y'imbere ku rugamba. Leta ya Kongo FARDC ndetse binyuze mu bakuru ndetse n'abashinzwe gukurikirana imikorere yacyo ndetse na perezida w'igihugu cya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo bamaze gusohora itangazo rikomeye cyane. Ni itangazo ryemeza urupfu rw'abajenerale bagera kuri babiri. Abangaba Meja General babiri bapfuye ndetse bivugwa neza ko baguye ku butaka nyine bari barimo bagerageza kukorodona cyangwa se kuyobora ibikorwa bya gisirikare by'iki gisirikare cyabo cya FARDC mu mugambi wo kwisubiza Rubaya n'Amasisi. Yakomeje kuvugwa operasiyo z'M23 ziri gukorwa n'itsinda rikomeye cyane ry'abasore bo muri Special Force, itsinda ry'ingabo ridasanzwe nyine. Aba ngaba nibo bivugwa neza ko bakomeje kugenda bakora ibi bikorwa
ibikorwa bitandukanye bikomeye byo kuba bagerageza guhitana bakuru ndetse n'abayoboye urugamba. Ubu tuvugana rero aba bajenerali babiri bamaze kwicwa ndetse bishwe mu mirwano isa naho itari inakomeye, ahubwo mu 23 yaje kwinjirira azenguruka iza gutungura ku buryo bukomeye cyane, aho aba basirikare bari bamaze kugera ndetse kugira ngo baze gutanga briefings za nyuma ku bitero bikomeye cyane byari byamaze gutegurwa n'igisirikare cya 23. Ubu tuvugana imirambo y'aba ngaba byamaze kwemezwa neza ko yamaze no kugezwa i Kinshasa, ahari amarira n'agahinda mu gisirikare cya leta ya Kongo. Itangazo ryasohowe ndetse rinasinywaho n'umukuru w'ingabo, aho byemezwa neza ko ari igihombo gikomeye cyane, bisa nk'aho ingabo za leta ya Kongo zamaze kugira umujinya w'umuranduranzuzi ndetse zatangiye gutegura ngo ibitero bisa naho biremereye cyane. Ni nyuma y'uko ibitero bya drone byamaze kuba nk'aho binetralizwa na 23 ikabiburizamo ku buryo bukomeye cyane, ndetse no muri ibice n'ububiko bw'indege bukaba bwarangijwe. Ndavuga izi ndege z'intambara ntoya za drone. Ubu tuvugana Tshisekedi bivugwa neza ko yongeye gutuma indege mu bwoko bwa Su-25 nyuma y'uko izari ziri kuri ubutaka inyinshi zagiye zangirika zikaraswaho, ndetse izindi zigera kuri 3 zahanuwe, kandi izi ni indege zihenze cyane ku buryo ushobora kutabyuka mu gitondo ngo uvuge ngo urayiguze. Tshisekedi biravugwa neza ko iyo yamaze gutuma mu gihugu cy'Ubushinwa nk'uko bigenda bitangazwa, ariko bamwe bavuga neza ko uyu mugabo yayitumye muri Turikiya ariyo izifashishwa mu kwihorera ndetse no guhorera aba basirikare be bamaze kwicwa ku buryo bw'amaherere. Ubu tuvugana abasirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bacitse intege muri ibi bice, bisa nkaho batakiri kuhagaragara. Benshi baremeza neza ko ari agahinda gakomeye cyane muri izi ngabo. Gusa nanone benshi bemeza neza ko iki gisirikare cya leta ya Kongo nibataza gucunga neza baza kwisanga abakuru muri cyo bose bamaze gushira, kuko byamaze kugaragara neza ko harimo abagambanyi bakomeye cyane binjiriwe bakorana na 23 mu nyungu zayo, kandi aribo batanga amakuru na muvomyi yari yose, bakanatanga na kote febre na kote foru zabo kugira ngo 23 ize kugenda ibakubitira mu cyico, ndetse abangaba bakaza kwihunza ahari kubera ibi bikorwa. Bivugwa neza ko ubutasi bwa 23 bwamaze kwinjirira bamwe mu basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo, bakaba bagenda batanga bagenzi babo ndetse bakabagambanira ku buryo bw'amaherere. Ubundi ntabwo bibaho, ntabwo bisanzwe ko abajenerali bagera kuri 2 bose bashobora kwicirwa icyarimwe, ndetse baba bafite abarinzi, bafite uburyo bateguyemo ibikorwa byabo. Gusa bitewe n'uko bari baherereye mu bice batekerezaga neza ko 23 kugeramo bisa naho bigoye, bisa nkaho 23 yari ifite amakuru ndetse yuzuye ya muvoma iyo ari yose, ndetse naho bashobora kuza kunyurira kugira ngo baze gutungurwa banaraswe igitaraganya. Ni inkuru zibabaje ziri guturuka mu gisirikare cya leta FARDC ahangaha nyine ku butaka bwa leta ya Kongo. Nanone ariko ku butaka bw'u Burundi haravugwa umwuka mubi mu gisirikare, ndetse haravugwa imyanzuro ikomeye cyane ishobora kuza gufatirwa umukuru w'igihugu, nyuma y'uko bivugwa neza ko umukuru w'igihugu konte yanyujijweho amafaranga amamiliyoni n'amamiliyoni menshi cyane ikijyanye n'ikiguzi cy'abasirikare b'u Burundi bari ku butaka bwa leta ya Kongo. Iyi konte kuri ubu ngo irera nta n'urutoboye ruriho, mu gihe hari hagiyeho amamiliyoni menshi cyane. Bivugwa neza ko yari yaturutse mu gihugu cya Kongo, nyuma y'uko kandi aya mafaranga buri wirengero Tshisekedi asa naho we yamaze kubohoka, yamaze kuyohereza, ariko perezida w'u Burundi we arahatwa ibibazo na bamwe mu basirikare be ndetse n'abandi basobanura byinshi cyane ku bijyanye n'irengero ry'amafaranga. Bivugwa neza ko uyu mugabo ashobora kuba yaramaze kuyubakamo inzu ikomeye cyane, bivugwa neza ko yujuje mu gihugu cy'Ububirigi. Turakomeza gukurikirana ibijyanye n'iyi nkuru n'irengero ry'amafaranga, ariko hari izindi nkuru nanone zivuga neza ko uyu mugabo mu gihe yabatsinzwe amatora ashobora no kuza gufata umwanzuro wo kwimukira akigira mu gihugu cy'Ububirigi, aho 23 yakomeje kugenda ihagarara muri ibi bice kugira ngo itamburwa. Ibi bice bibarizwamo amabuye y'agaciro menshi cyane ndetse n'ibindi by'ubutunzi. Ubu tuvugana ububiko bw'intwaro nyinshi cyane, harimo tanka z'intambara, imodoka z'intambara zo mu bwoko bwa BM24 Combat, ndetse hakaza n'ibindi bikoresho bikomakomeye, amabogisi y'amasasu ndetse n'ibindi biturika biremereye cyane. Ibi byose byamaze gufatwa n'inkongi y'umuriro. Nibibombe bigera kuri 423 yifashishije, ndetse mbere yo ko yamaze
yamaze kwifashisha drone yo mu bwoko bwa kamikazi ntiyaza kugira ikitanga kuko yamaze guhanurwa n'izi ngabo za leta ya Kongo zifashijwemo n'ingabo za Angola. Bivugwa neza ko zamaze kugera mwa biriya bice. Ubu tuvugana ububiko bukimara gutwikwa ndetse bukimara gukongoka, izi ngabo bisa nkaho nta kindi zari zifite zo gukora uretse gusubira inyuma. Bivugwa neza ko ari ububiko bwasaga naho burinzwe ku buryo bukomeye cyane, ariko benshi bakibaza niba M23 itaba yagambanye na bamwe mu basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo, kuko uko izi ntwaro z'ingabo za Kongo zahiye benshi bakomeje kugenda babyibazaho. Bivugwa neza ko harashwe amarokete, ariko nanone sayo marokete gusa bivugwa neza ko bisa nkaho uwayarashe yari afite amakuru yaherereye ibiturika bishobora kuza gukongeza n'ibindi, kuko benshi bemeza neza ko aya marokete akimara kuraswa yarashwe ahari haherereye ibiturika birimo amagrenade ndetse n'amasasu. Bivugwa neza ko ari byo byakongeje n'ibindi byinshi cyane mu bikoresho. Kontineri zigera kuri 2 zarimo ibijyanye n'amasasu, bivugwa neza ko zahiye zigakongoka, imodoka z'intambara ndetse n'ibindi bikoresho byari bwifashishwe muri ibi. Bisa nkaho igisirikare cya leta ya Kongo cyari cyamaze gufata umugambi wo gushinga ibirindiro bikomeye cyane hariya mwa biriya bice. Nakubwiye ko ari ibirometero 35 gusa uturutse za Rubaya mu isantere nk'uko byagiye bigaragara. Aha kandi niho hari gupangirwa imigambi ikomeye cyane yo gukoresha imbaraga z'umurenge, bisa naho ari kirimbuzi abaturage babigwamo. Ibi ntabwo ingabo za leta ya Kongo zari zibyitayeho, zari zamaze kwanzura guhita zitera ndetse zikaza guterana imbaraga z'umurengera nyine. Ubu tuvugana uyu mugambi wamaze kuburizwamo kuko izi ntwaro zose zahiye zabaye umuyonga. Ni agahinda gakomeye cyane ku ngabo za leta ya Kongo zongeye gutakaza ibitwaro biremereye gutya, ndetse ahasaga n'ahagiye gushyirwa ikigo cyangwa se barracks zikomeye cyane, ibirindiro biza kwibasira ibice bya Rubaye. Ubu tuvugana byose byamaze kuburizwamo, ndetse bisa nkaho n'ingabo zari zamaze kwegerezwa muri ibi bice kugira ngo zize kuza zifashisha ububiko zamaze gusubira inyuma. Ubu tuvugana hamaze gucikamwe ibice mu gisirikare cya leta ya Kongo, aho benshi bavuga neza ko hamaze kugaragaramo ikimeze nk'aho ari akagambane kari gukorwa na bamwe mu basirikare bakuru ndetse bakaza kubikora mu nyungu za M23, ariko nanone ari urwego rwo kumvisha Tshisekedi kuko batari guhuza, ndetse bisa nkaho Tshisekedi bamwe bashaka nuko bashobora kuba bamugirira nabi, ariko bikagaragazwa nuko bakomeje kugenda bagambanira ibice bimwe na bimwe. M23 benshi bagaragaje neza ko yagiye yinjirira mu bihe bitandukanye amatelefone, ndetse bitangarijwe na Perezida Tshisekedi ubwe mu nama Kinshasa yari yagiranye n'itangazamakuru, avuga neza ko M23 yinjiriye itumanaho ryabo ndetse ikagenda imenya amakuru n'amabanga y'ibyo bapanga. Ibi nabyo byaba intandaro yo kugira ngo iki gisirikare cya leta ya Kongo gikomeje kugenda gihura n'ibihombo, gikomeze kugenda cyumvishwa. Ubu tuvugana ibi bice M23 byari byamaze gushyirwamo izi ntwaro yamaze kubikaba, ndetse bisa nkaho mu by'ukuri yamaze kuhagira ahantu hasanzwe, nyuma y'uko hari haramaze kugenda haba umuhanda usa naho ari nyabagendwa, mu gihe mu by'ukuri uyu muhanda wari uri kwifashishwa n'iki gisirikare cya leta ya Kongo. Bisa nkaho mu minsi ya mbere utari umeze neza, ndetse wari wamaze gutunganywa kugira ngo ibikoresho ramforo ndetse na backup n'ibindi byose bizajya bizanwa. Ahangaha hari hagiye kubera urugamba rukomeye cyane.